Hello guys, mentang ini Pai Ben ni ka channel jongi Rabzi and Rezi. Te mentang si mur banle long short video long mda jlong thani video ro ilong kat ban biang hi. Te ka video ro lada pipe am pe dokot ka long phone ni ba mo. Kata ka ni video ka long ba ka pen I sapang kanuksa ma long sapang jongi ma jongi arngot ha ka jengelang jongi arngot am ka salong to te. Kani ka video ro kalong sakwe ro ki badar samna ro em ki suthu hila da ki pe ni video kin kumjongi kin share ki lang kumgi hi te sampai pen ko kani ka video jo forward ada feed forward kan nom internet show te sampai do bakot yang ini pen no kani ka video. Hello. Woi. Kedang le yo? Madang bon kam mentang adang bon kam no mobile ama sa phone me ping andala ada mo. Ta. Sa phone yang ada lalan. Ta. Hello. Woi. Be. Lalak pon em ta. Tahap kan ampalai por yang tahap sa call sa spangan. Ta anda lalak por sa call. Ta. Abo. Phone. Woi. Hello be. Menta lalak pon em. Ampalai rea after sa phone spangan sa phone me ping andang lalatnya. Te em passion sa dia. Kamu berang ni je. Ngasan tu menen kemau nem sekitar bang ngasan. Te kaptu kau ke de bang pong blue tu kau de bang pong black. Te upload kau der kau bukan nak Instagram ngan pong ba. Ngan upload kau pong black ni pong blue ni. Tulen dia upload ke ba Phong Black. Pong black pa kalau komen te. Tu upload Phong Blue. Pong blue ngam internet yang ngam shoot kau tu jangan. Tu upload Phong Black. Ni pong black pada kalau dum rong best friend. Upload Phong Blue. Ni blue pada kam internet te kalau kam nore ka long shy palat am te kadur kam ibang lagi kam shan bara. Jadi na Instagram kan tatya. Ba blue romhon, ba black romhon jadi na Instagram. Dili na Instagram. Natip te kada jong people pada di Instagram yang baru. Mabaling adalah delete Instagram mah punya poster, mapi dah punya like kita jadi kita thai punya comment sendo fin comment skri ada fin like fin I love fin am terkadang itu time gak tahu. Dere bangan yo text container ngapa delete Instagram film te bangan yo text container bangan yo like container bangan yo like kata ba opi. Terkadang tak delete Instagram juga kerana mengenai itu. Labiang langsung tu labiang bu. Terus snap mana snap. Koi container tu. Hello be. Woi. Papa ang mayang na. My papa. Ti papa pi ilong ihaban mai em haba pile bakla te ihaban mai em. Papa ngai mai be yang aman ko ben. Mendera ba kata mendera ba papa pi nana ilong ba ihaban mai em haba pi bakla yo pa to dan hak em ban mai la kon. Mai di yang khabli era tori mai be yang Piru to ni. Pilih tisu sim be sai jok papa tisu sim sai tu jangan man ko po be kum di bihi. Te bi ngan ongai pi ko ai. Ke I papa pi em balong krat balong steng kle isumaya pi klem da kem e bapli pi mle kai ke isumaya pi te pi bali papa pi steng kle iman. Mateng o bai steng kle papa pi imaya pi tama. Excuse me. Pikiran be papa jangan ta. Kemut pi dan nak jenggot kum ta kan papa nga. Gai haba pi ba ong hi ni gong em pi ong hi pi ba o papa pi ba lom nam na tengah pa nga ong ngandang laya tu ngandala ong ai pi dang la pen kemen ngai pi ba ong nganda ong o bai papa pi lom ta bai steng kle bi lom ta pa pi dom haba pi ong hi kata dang ong apa pen sadom Memang kemudian you kemudian pidang haban ke kemudian pinak menken pangan ta itu saya din ilong ketajong pide ban buram kemudian pikiran kemudian pa jangan thai man le pi ong hi te hana ba kamta
Dang ningkong dang ayaro ngai papa pi dam. Manta dang asing ngai papa pi ban. Di lah dang keren mapi beli pikiran papa ngada. Ngapi pikiran ben papa ngamenta. Lah syai pikiran ben se ha? Pikiran ben ini berangut ha. Lah syai pikiran ben bahir semjangan. Pikiran ben ngata balik ngakrek papa ngakrek komod ngakrek. Labiang mapilih yang aru pi ong be bang kerak si ong be ngasih kle labiang mental lapau labiang mental ibu penyelang apa pi apa jangan pi ong be kerak ngasih kle yang aru pi ong kerak ngasih kle ha ngasih kle kan labiang mabana yang langsung dah relationship ibu mungkin pinuan banyak apa jangan ha labiang labu bye. Hello, Bi. Woi Bi. Nang le you. Songka gen le you kan. Batai deh Bi ke bawah dan kembang. Pistip. Am dia. Bi up phone parlok ya. Phone iba. To. Ngan icon friends mah. Hoi, dapat keren lebih. Oi. Ada program. Freelance. Em nggak kami wan re long kom na. Enjoy. Buồn brio hả em? 1 hour later. Apa dia? Hello, B. Pitang apa biang ah? Tak apa sih mah? To keren. Fasong du phải bao nhiêu pada na tu? Bang. Nasi benar na dali situ han dalam program tu nasi bang ha. Tarin? 2 hours later. Hello, B. Woi. Apa sih mas? Tang sih ada. Tang sih sih keren. Keren. Ada keren. Tata. Hello Iba. Oi. Em đi ra. Mình đang lên đúng không? Không sao thì phim bắt ra. Là sao em sawan ra tu brinjal phải sesti tu brinjal sakle bang ha okita. Ai ta. 4 hours later. Tata tangan sa phone ni shibet ma. Ai ta. Okay, bye. Take care. Hello? Hello, B? Woi. Amor bentai ni jumpa tai deh, Fi. To batai na domaneng lah ya pi bapin batai kata coba pi to batai. Tekan samne. Mun ben angkum ne. Ta filalat poram. Sokoyama. Tolak yang bu. Ha? Bu. Bu man. Cuman phone biang. Jalan. Halo, B? Woi. Filalat por? Dalam keren? Te filalat bamja? Filalat jetian? Mentang mas nudur em? Piong na? Atang nudur? Shisha? Mas nudur siapa? Piong yang abang nudur shisha em? Kemudian ngapi pim juong hina bang abang beli sisir pak juong deh. Piong yang ngapi nudur em lah biar. Ndera ni goi piki ba pipin yang hawa pi om bayi pikli stat dengan hab jubab stat om. Dala bakla keren ba dala bakla jubab persa. Nudur em lah biar. Yang lain nak lah biar. Nda jadi sure ngapi pim bye goodbye ngala sendan. Goi bo man. Kethe tidak kemni ba tidak pam. Te parlau baru katu ke video ke ba file em
kadai tang kajinya de jungi ma kalong kum kajinya de jungi kum example ma mengi si samlang long kum dapat na preng jung pisa baro atharai pisa yelong hi kum ne ma samla si phang samla ngalong ba irritate pa de din ting ting kum to de le kai gim samla la phone to pendik hadin pita dan kam pada da samla e samla ko kran samla pada kan thai pada bun kam na computer por de ha preng jungi angur ka si long to ban atharai preng jung pisa ka si long to mana belang kum to comment sama comment box. Oke, ni suka ban karpa napi baru ki bapa ya kan itu video jangi. Semoga like, share kan video saya palo jongpi. Itu ki bam pada ban subscribe, semoga subscribe no. Kenapa final isu shoki video pertama. Bye.